Oriya hati viewers nakushimira mnonga ha program Reeba Ahindugire kandi nakwakira ibare kuba washikireho ashaha Nkezi program Reeba Ahindugire nebereho burizo bari ya Sunday shahi nazekiro ejegarwa mu rwa mukaga ejegarwa mu rwa kabiri shaha mukaga guhango ende betko mujoni kanyenda kwakira mu district ya Lwengo edakike turiho mwanya gurukwetwa Kaikolongo kandi muri Katovu Malongo mu district yenyine je inagambire ya Lwengo turiyo muka ya Reverend Canon no mukazwe kandi Reverend Canon Nathan Magezi Nkirirwa Reverend Canon Nathan Nkirirwa Magezi omuntu ogunko kwahora Reverend Canon automatically no muhereza warhanga kunka no muhereza or retired but not tired so it is over ariyo nakutugambira ebyarabiremwe byarebire kandi nintekateka ngutorabaseguma nko kwabori ori ha program reka mwakire tutandikiraho nakushimira uwo mwahore aha program Reeba Ahindugire niye nakira nanye nabashemererwa mnonga nakushemererwa mnonga mazumu ntwire ninkureba mbwenu wahiko wanje mbabazarwa uzabikora mbabazarwa kama simwe asimwe ni izina nahurira nabakweta Nkirirwa nekigambo cy'Olunyankore nekigambo cya language izina Nkirirwa kaza kushanga tata yari nyesire konkano Olunyankore kiro kumanyisa kinogira tinda fire yo mnonga kubuza konka kunabere nimbuza tata yangira ngo line yabo akarmu abo ruhuku rwa Nkirirwa kakama ka ruhuku rwa Nkirirwa ya Nyamiramba ya Kanyinoto mbwen that line hati mweni izi okay yes so mbwenu hino mu bashwenkuruzo owabira ineri izina hati bakagumana bagiyayo no bagiyayo ngati nanyo ko kurira Magezi abo kuba Magezi ni ryatatu okay kandi nyine nakakama umuzo nanye bamwita kakama kandi kakama wamura kakama Nkirirwa okay yes naraga kuri enyuma no yenda rinyeje gumeho reke bareke okay nindeba automatically already ni kimangori yo mwahure aba tushoboreho kacha hatujwara iki haraba kujwara enkoba eziri kwiragura haraba kujwara uwo ninde urwa wende tukura hariho nangwa nabine enkoba za blue nosha entanu soneberiye ha kiba kiriki hati mwenu ko kushomo bwabure idari yo kubanza no budikoni hato budiko tujwaro budikoni injano kera kubareba bajwire nko bazikuraba yaba ziri kwiragura konka enkoba ahamtego tujwaro cha white atire hoti hato rukoba oba kwiragura oba papo oba red bine seasons hato mu church of Uganda twine mu seasons according mbweno kuhira kalenda church ya ko kugira ngo Christmas no korekwa no kusiba nkato kuturi mu kisibo mbwena hataho ko kuba omwahuro kwebasa enkobezo zono kabiro zini nozegurira ninge kansa nozegurira oh really kuya horukoba uruba kugurira urwo kubanza no bo mudikoni okay na wano no bahindura urukoba ekanisa nerukwere ezo by the way ekanisa nugwo murimo gwayo mbweni ahariwe yes urukobo rwo kureba ro abahure bakuzwara nugwo murimo engoro engoro ebine byabo engoro ekanisa nekorkoba rwonka nekorkoba kane kijwara ebizwara ebyo nebyawo no byegura yes konka kugira ngo unjwire braka uzwire iki nakugambira sisone zo kuzikuva ziri wano yebasa konka wuta kwebasa braka store ya braka ndorkoba na kasuka ya braka na suppress so wojwire utino basakta o suppress hati njwire nani za gukora imirimo hati kunogera ngo haruho ritaje yinguza kwebembera nko kubatiza nko kwiriza ameza nyino kutekaho suppress ari urukoba naro hato urukoba mwago kuruto omunda hato notaho nojwaro hate ogunomweko
n'omweko gw'okukwata. Okay. So inena n'orukoba. Then hariho orukoba. N'oba ojwire omweko munda aha mutwe otaho n'orukoba. Otaho orukoba. Muba nimuhurira muta empita mugitwaza muta. Ntukimanyire. Nambwe nige tukufayo kandi izikwe n'oba oyine mukaragiko saati. Yes. Eje saati. Ochibjuraho totahe koti. Izikwe n'oba oyine mu vest. Otaho karagiko saati. Otaho kasoka. Otaho suppress no yeta suppress. So ogaraka otaho rundo storo. So this one tekubasa kuzamu maraka. Eje automatically ne yibo. Adi wonda search konkane kwata. Okuyini birigirira kimwe mundagano nkuru baroni. Okay. Yokubabire bazwara. Okay. Urukoba munda. Icyo mu kifuba. Just to be here, you want to be here, Okay. So hata season eiturumu neyo kujwara red. Hati mweno madara. Amadara ge kanisa. Nasha no dikoni obo wari azwiratyo. Then no bukade ko bari hindura then na bishop. Yes. Ngo madara according to Church of Uganda. Yes. Asatu. Konkambwenu hati omadarago nubagenda nabakuze. Yes. Ukiboriyaho oriyo mudikoni bakuhindura urukoba obo mukade. Hato kibano savinga nko mukade bishop akisima akwereza obasaba dikoni. Ngo basaba dikoni kibanji mayisa ngo no ina marisa ganda go kureberera nabarisa bago. Then ukiboriyaho yarebe imirimo yokozire eyokozireje otine kantu kona kosobizo mu kanisa hata akwiha yaje to waba kanoni. Okay. Hatu kiba kanoni zwarebi. So bura kanoni wena ayine kijwara. Ayino kubari ati. No cyakwa kitara braka ukakino kuba kine we tukura no mweko go gutukura no rukoba narwo. Yes. No basa kubasaba dikono tar kanoni. No basa kubasaba dikono tar kanoni. No basa kubana bishop tar kanoni. Sure. Yes. Kanoni umukanisa yite ya Church of Uganda nebacho muntu mbwenu ni nkorupimo as yard stick mbwenu kugira ngo bakupimire bakwetegereza bare byokozire kandi bakufollowinga imyaka mingi omushadane rikanti jirangu jiraki obateker pa obatefa peresin opimirwe waba tested bare bangoshe miliyo bakano bajirangu kanoni bakobo akano eryo tidara cyo nekitinisa cyawe konga shiro possible kugira ngo umuntu nabasa kuba bire tested yashanga ngo utaroho kamogo kona omukanisa hati niba bitaminzani of course tukubasa kuba 100% onkana bakufollowing kuba kutumira umburisa bwana nkeji wakora yoki hakargayo makuruki kuba kutumira umbundi abo kuba hati nkanyo naza kuba kanone nimbasa kuba mbirenda byo marisa nki10 konkana ba followinga kuwagire nanka wakora ki akombeka yekanisa kumbika yenzu yogoyo kwakore project age taro cyabire nkirga yicone. Like that. Mwene ibi byo notakabishireho utakabire kanone utakabire mwahure ukagabuzirwe mwaka ki nabazire babona ba. Imwene byanje nesisi. Nyonka zarwa atanu musanzu. Ebiri 15 byo kwakana. Kumuru wenda atanu musanzu. Nazarumka yabakafiri kandi rwe nagira abo kubatatana mawe bakabatasomere batabatiziyo itwaye twagire kurira kuzana mu isomero bakabatabatiziwe bakabatasomere na byone batari barokore obo bakabarbahabu ubwo akari omugenzi Amos Magezi Festo Magezi tata then mawara Frida Buhinje bakaba nabargarwa ampara banama ningira abanyarwampara turi abanyarwampara twanduruga bana mu cyaro cyabukora in fact wa betungure bishop betungure cyare cyabe nazaro
nicyo tata yabiramo. Okay. Nkabiza twarugayo 59 ukazarwa 7 mwaragayo 59. yes Bwenu toyine story yamane yo kumanya ya Rwampara ni abo kugarukayo konke just no kuzayo kutaya ugire kutaya batatento bakagumayo nozayo taya yani nga baba feri nozayo bazikira konke ibintu kumanya nambwe no kugeza so mukija kumwaragiro Rwampara abagurusi bija kuno bakwata bakano bakwata okay teka ngo myanya yo nicabaretire bakwata kuno nenshi ntati umugurusi tata akayiza gukora kuno barukora nkoro haro za Malongo ubwo Malongo mu makono gwayizire kupakasa hati niyo bamanyira umwanya wo gutugura umbantu hata abo kuba ngo witukatifunzire kandi witata kari umusirikare akarwana urutaro rwa second world war. Okay. Asa tunamwendana n'itanu. Yes. Hati mbwenu ya kija akugukire ayino kweza kutara kwa butosha. Okay. Ija kugukire kuyakire kuno we yagenda dagakomuka yageta nagenda yasibura kuriya yaguza ninga taragura tiyabanza kuguza nabubaka batakuguza akahereza undi jo muntu akareba umnyabuzari. Yes. Okay. Ati wo kwata ati akarho umwana mukuru umwana we mukuru witu yijana atana mwenda hati bakwataha batembura konka mawe nitwe twaguma twatsigarayo. Okay. twaguma nkore hati kubakwatse batembura urutoki batabire bitakuri bahingo hati kubayerize umurinkago mwizire kusharura mawe yije kusharura mawe akayangire abagwa bakabamanyirire bitoke amezi gahihi kandi kuna mizi gakangatari nebishaha nuko na hati ntutimba madam. Yeah. So umukoko uri umwana wakanga nkani imperero kayo kandi bucwe aha bana bangahi mukaga abojo bangahi bishwa abajo mukaga tumurazirwe na mushino kikabaho kitakugira umuguru saragumizire munashwera kuronda bishi icyo tinka kimanya konko umutwarize akata kwenda mukazi wa kabiri nitwa katugambira ngo akana ati nabakazi ngabakazi bino rwanje yowe rwashi akareba barogana abakazi abori akiza yaswerogo barogana bagera mbini yabitina. Okay. Atobwe nitwa katugambira bana banje kumuza kufera akana ati ne bintu bibiri kana ati ne mando. Okay. Abo kuba nyina ngo akayine nyabingi nyina hatwiyabira nyine nyabingi umurumuna yarwara ngo bagira ngo baze kureta abafumu yaba bagire nimi umuntu yafa hatwiyafire yakosa kiriye cyo busirikare yakwata abafumu yabatera yabakente ibabere baba bagire kuyahikirumuka yaza nyina ubwo mawe nkura yabire nakorera ibintu yabihayo yarete nkuzo mwana yabyose yaragira tatagira ikayanje wagara akatari musomi kunka yajya tumukayanja tarugaruka mu kintu cyone twabize ajya kumarabe n'umushwera mwegende sereze abakazi ne bareta zanya bingi akatina bakazi bareta zanya bingi kandi bazomba ne barugana akana akunda abantu bokundana. Okay. Yes. Soncho cha ni mama mhura ni mukashwera umukazo umwe kuyaho
mukuru mbweno umujo witomwe utwabentuzarwa nawe konka ho kuyayitire cyamuretire cyo kuyaterwa hagati obwe biro by'abasilamu arwe biro by'abasilamu byabe birangire yasiramuka niko kushera abakazi babiri konka batsigire turi ari umuntu okay okagabojira ngaho mushomero nyo kanda imisomero tinda somero masa aha hwisomero akaro akasomero bakita kikoba kana hateruro ndiri ya primary niyo twatandikire kakari hansi y'omuti kaba katuriki natwe twabe tukiri aho n'abakusitani nabo batandike ryabo twasomeraho konka katari mu masomero omwe amasomero gakagataru amahango akaro P1A, P1C, P1B, P1A. P1 yonkamwe. Atkanda hakunu hariyo ebyo na P1 na P2 na P3. Hatukutwarire hariya twaza. Kaikolongo. Kaikolongo washa up to P3. Kutwabentuza ku P3 bateka ho P5. Okay. P4 P5. Waguma. Nagumaho. Na maro P5. Baima P5 bakaruho abandi nabo bakabata ba Baptist. Namwe nati ni Malongo Baptist lyaho umwana mutaha muto muri Katovu. Lyaho isomero bagaba bine P6. Ati nazo. Owiro we okhendera primary ka kuchiriya P6. 70. Kabo kan hi. Ni. So P7 wacho. Ati P7 najisomera Malongo. Masomero ka wagatambu. Maro ikanshitwantu routine yiwa bintu hirindi. Ecyame kwiga amashomero gataruho ecyakwiga gumana rwo mushomero nozo muri ya noronde kibine cyakoratayo. Kikatsiritsi. Mbwenu ninjira. Aro umuntu kwakuzarwa. Nyomu kuzarwa. Ngani nkunda kushoma. Abakuba ninyizuka nobwo ndikuza kikoba ina kugambira. Abamene bo bastwireyo. Abemiruka abakungu. Bakaba gendo mbantu. Hata bagira umuntu ngogira oto mukono kora akwata kutwa. Biro kuzire noza isoma. Hati nyowe kubizire bashanga utatana mawe bajya ngo mwana kiri muto kandi burabuka ninja ninkomya kanka yonkikumi. Hati nyowe kunazire bangira ngungire ndakwatayo. Nyowe nayanga nagumza munakwatayo. Hati kunakwasira kutungo naza kusoma. Banye bembeza banye. So umwana muto takubasa kugira ati akata. Still possible. Akata amuto. Takubasa. Really? Kuyaho mukona akakwata kutoku. Dekanyije. Ojo. Dekanyije. Wamanya kikuro ijo kigezore. Tikikubasa. Na ngwa n'ubutwa bende basitwara umutoka. Hati kubabere onoma bakani biha hosente mu motoka. Hati kubabere bako mu motoka baza kwe hosente babanza bajurotyo okikwata bakwentebe yawe. Niwo bakucharginga sente. Omwana natandika kukwata ho ngahamya kenga. Noisa kuchirondo kimanya. Myaka 5. Okutandika ninjira ngo tayo mukono akakwata. Ninjira ngo muri mukaga musanzo ba ninga 5. Ndija kugeza aza mwatu kasani ndo inabana ho mwishomero. Tutakagenzere ninda kubyeta nikora. No chikore. Nimbaza nindero. Ati mbwenu no burako. Yes. Aba tata somere mawota somere. Bakuru banje nabo batyo. Onkano hurro muzogwe. Yes. Hati ni kucyakire kinjema. So omwishomero I mean omukayanyu last born we nkano we yagira omwishomero. Abandi bakakoma P3 P5 but mbwena yabi isomera yabi rukoma. Bakoma. Hati yo bwanyuma ya P7 watora. Hati bwanyuma ya P7 ni jankoziriki. Ubwiro bo first grade keba 2-5 tukatwara lessons zishatu. Mathematics, English na general paper. Yes. Ati general paper keba ino mubingi. Konka omwako gumwe bakaba ja 2-5 no first grade. Omwako gundi bagera ngo 2-10. Mweni to gutwakorire mukaguru bwa 2-5. Sanzu ne 2. So we have 2-5. 2-5. Nakora first grade.
hati kankugambire omumagara ganje n'ebindi abiremu kunakozire 2-5 obwe bakakoruzi bakabazeta koruzi zikahazirga amasomero bazite composta zikazira koruzi bakabazeta koro zaziri nyingi bakoruzi yeri yemwe ne bakoruzi ntahani nyebuza abwenshi bazeta za koro ngubakweta sakoro yes bakabandike bara koro bakweta hati bija banyesire bakabatandikire za technicals hati banyeta Kahaya Memorial Rural Trade School nko babene bazeta Rural Trade Schools Kahaya obwe nizitandika nkantireyo apo kwankani mangu tinkubona sente zasiniye kandi bo bakani batwarabuse bakweta Kahaya banyeta Kahaya koro nkagiho mu kitoro ba postmaster zabo bakaba bavuga mu bugari bija nko munanga konka kutuka bakatugambira ngo ubunako ruzati kuzije mugume muzananka hati twagira isomero nabona ruzati bajya ngukore yawe nije kwisa nyinda kugambira izobera nabona ko urenjo okurugo mu kitoro wa posta okwikaha nkajisome mirundi 8 mazima nkansoma usangutini obura kweyitiriza nsoma usangutini hati niyo document erakirize yo buzi omagaragabo ninje hano buzuriza yintura hona mbagambe of course ebindi bizeni bija nabyo nibinsanga bityo konka chinga nisoburemeye kasa to mu kore kaneruga mazima bibitu bwo umwana wa Magezi mazima tatakari anahisa amarwa ebisinka 10 wanji omusirikare wa second world wo kuyahereze ku rugo mu rutaro yahisa amarwa gakayi n'urutoke rw'umani rw'embiri abantu bakiryoma apima bakiryomu n'ibintu banywa amarwa ku ya January kuse January konka so mwanya mukamutaha n'abagenyi buri izoba exactly abo kuva nibo cyamarwa no kimanya abantu bakabanywa amarwa hata nibazana ngo nabanywa amarwa agamarwa obwirogwe abantu bayabanywa bati amarwa emirumwe ndijo bakabakikora rya hata nkatata akayi n'urutoke ruhango ikankitano bwinu nkayifa wona konka akanywa amarwa ge byaza kwenda saa 12 kasese ariyo mu rutoke rwe nayombera nasara bakabatasinda insinda yabo kota kujetegereza kuba uko bakabanywa shinyicurayiza natera umurenge konka buri konka ninjira bwanyuma kindebire bakani baryake abo kuba mawe bikari yiteka orugunda rwa tata obushera bw'ekituru bwita bukabutarugamu nobwarayi n'amarwa je nobwa yamara kujana anywa amarwa yija yahikawe akwata urugunda rw'obushera cyatukuta alright asanga ibyo kurya biri aho nobwasinzira ari ebihimba bye bitekere byo mu nyungu hariho kitakuruke hariho omwate gwo buro bago yataruho mbagwasage bayasamu imyate ye yanyineka umundiro ye yamara kwijana stam naria nastama kitebe cyo wakirebo munyine mu kitebe tata nicyo akastama hombwe nkaci nyenda tinkwenda ngo cyana necho buguzi nacha hari asta Maria anywa agenda byama umukashesi saa 12 ariyo mu rutoke nayombera shahina aga araba yaza kuje sanga ibigure byahiri akimara kuriya azombora eze kwenywe
Sembwenu koro yanje kweija nerga kahaya yamara kwikaho nagireta izikatata tuwe yamperire ona nakugambire nti tata kijana mukuru wanje omu hadi mukuru wanje ogubakana mweta rwanyamisa na hataro Addison na mbwenu ogumwojo wanje niwe yatwire mu rwaro mbara abira rwire yana muhambara hatogo niwe yamperire akana akoramira umukino nke yasho akana arisembuzi nahinga bicori naza Buganda na mbwenu ecyamukaga tinda kishomere akagiri kupakasa kunabe nasoma mwetamwe school fees zayanga kuzayangire nyina washitama narisembuzi ze obwaza kupakasa aine mbuzanga 50 byakare biri interesting takuguza mbuziye konka yaza kupakasa itungo yarekomo itungo ryaho naenda kongesereza hatuwe niwe yampera atwo nagiresiri mbwena ati baza kugitwara n'abakuru bawe abandi tubwitagite agende obwenyowe nyenda kuza kaya kutunga ngito uko takajwaraga nkito wajwara nugiyayi no boshemerire ubona no semerwa n'ibigere yaba yaka no semerwa n'ibigere byawe hadi nyenda nze bampe baza kungure konka nyenda kuza kukore ngito bakariyo kosi yuko bazire ngito nyenda kuza kukorera nyuma yango ibindi byayanga hatkorejo egabwera muri sti y'ebintu bikwetengo ombintebyo agabo harimu mosquito net zikazahangira sho bwiro na boots kanto kuri hano muza kuzopo umahamba muza kunanka hati echo nicho cyabihireho kikabihaho baye una ngwakatimba kesiri na boots angwe bene by'abagiga hati mbwenu ngwebyo byaremo ikosi yayanga ngebe byayanga akati kongashukora karebereho kasha katimba kezi nyonganda karebere nanyumanga ura mosquito net konkabo kugira ngo twantu bisoma bakamba manya kushoma aba bantu kandi ndiyo ni abwencho tarangire kucishomecho kandi ndiyo ni mbostinga niwe sha nanye naza kuzomukatimba naza kuzwara butsi yo wayeraga onyo bunyeraga bona ndiyo ni ndeto buzu ngo mosquito ati byabe byakatimba kesiri tubabara murizeni kagura zingayi of course bakaba takumangu na nombuduko bw'omuntu basakabona usanga mazakiya Kampala bajanga mbona habwe katimba kesiri na butsi mwene sente zayanga sente zare kuzaremire habaho buzu hati nasobero akaru abana bona benisoma nabo omuyaza Kitovu naye keri tekiniko oyaza kwege cyarani akaru ndijo oyaza Kitunga ise akana harugoro bazurwoko yayetegerize abanyabuzare babo baryoko nawe yamutwara yamuherekayo nawe yazo mutekiniko oyaza Kitunga mu second hati umutima gwangira ngo abantu aba ubu bagenda uje kubarihota abo kubana mu bana bona bintu nsobana kandi mbasinga mwena atabaza kwija bari abamani nyendo rebecho abo kuba ni manyangu nkamara ka wiki yona oshobangira ndakugamba nabo muka ngandi ukore imirimo yanjye ndikusibure mbuzanye nkarisa ndikushenya konkantine na mno wakubaje ngo bahumurka bagenda cyakongerera kimwe nako hati cyanyongerera kunasobe hatamuye kubanza yaho bagaruka basanga ndiyaho hati omubahambuza cyo bambuzanje konka
nkaba ningezaho munonga kusoma ebitabo namwe ni ma dictionary yanjye bakandi bagita micro west ubwo kajihuriraho ka dictionary ka micro west tinkumanya nuko natungire oburyo bwa ka dictionary ako nesente tinkumanya nazire konka no mangu kandi nyenda kwata dictionary ryo mutwe konke cyabire ni kindwana sa atargo mwana umusekendura kansanga akagambe kinta kumanya wamarira kwata dictionary kwata dictionary okadito mutwe gwawe soma kubaragambe kigambe cyo tinimenya kubaragambe kiriyo tinicheje ni kimanya hato mutema gundu gwangira gutono gwagera gute ebitabo ebibar kusoma kuriya ubiguri kandi obo bumbi guramanye sente inzo noziyayi konka nkandi omwana w'emicomo njama anaka acha kandi ndokumanya kuhandika ki hati mweno owabira jiro obugenyi bwe hati mwete nchero nwara kumenya kuhandika so koja kuhandika amabara hakutera kadi kuhandika emitwa okay hati mpandike emitwa ndi umwana of course mpandike emitwa muterereza emitwa ye sente hati mwanzura hati nti mwanzura ampaya akasente ko kunyebaza hati akonkirukanzi ngure kitabo nukwenti hati kunabere ndi aho nagura amahurire naguzana amahurire nasangamu hakaru company Kenya onka ekitebeno kyakiri bungereza nabasomesa urujungu n'edini by correspondence inda wachetegereza bakaba postinga mukora nkebirebe mwenshi tweta online abo bo bakaba postinga ebintu byabo obikora ugaruko postinga babitebera magaruka bakoherereza mbwe natandika ekyo hati no mukusoma ebitabo akaruho omwana undijo nawe nasomera Masaka Secondary kuko kandi bagetaga kandi hati kunabeninga amana we yaje atatu no manya ujoza yisomera ureba ni nabasomesa utandike kusoma nabone bakwereze ibyo kusoma hati dijana za Masaka Secondary yantwara natebezo umusomesa anja tukubasa kutunga sente zo kutibasa hati iwe bintu no bisomota ndinyo numumpa notisi ninga se bitabo ingumanizo ntyo hati kunabere nkiryomo omyaka nsanzu mbwenu nsanzu nesatu nsanzu nena obwe ni striving konka nimfana bana bariya babira abagenzire batakukira hati mwene nsanzu nesatu nsanzu nena nakoraga correspondence kanjako twantu mari myaka ebiri bakohereza nka certificate wa passing urungu hati nija nagumza munagumanya inkora antiyo kunabirinza zaza kwika bampa ebintu nayise namwe tine wo kumanya mukashoma secondary mazi taru kukimanya konko kacho kandi kikakitakabahoga mbwenu omucyaro tino wabarasa kukimanya ngo umwana no basa kugenda uzayisomero ugiruti na registeringa nakora onkati byite of course bikaba bitari birungi mbwene byo abo kuba kandi nanye nganda kandi ibyo bikabiri byabusha bitari byoshasha kandi nanye nganda kubasa kugira ngo ninyenda kuza oba omuhaya ni konka nyenda maintaining standard yabagenzi banje aba ndasigare nyuma competition eje kera nunji tukunahereze namanya ngo byanje byakomaho tukunabire ndi aho bali ngo benda basomesa aba government amasomero abo akariyo Katovu hariyoko
abamazire senior 4 babe ba LT bakaba beta ba LT licensed teacher babasomesa kosi mwija musomesa tunazo ngicyo wijane papra byo kandi ubwe kandi uko buri umukama manyi uyine ka certificate ako bampo kusomesa natandika kusomesa hatiko nabini nsomesa obwe umbusigazi bwanje obubono bw'unsomesa mbo mukanisa bambi ntere ngoma za sande ntere ngoma ba Christmas tsimbe mtumba twatsimbe mtumba tujiyanka tujitwaranga ko kwijiko bwire nko nyesongoza hatu wareba ebirebe emtumbe takibaho wijika buriya mind yawe hurachi hati mbere ndi achidikoni abukuba umbuherezo obu nkaba kunarira abdikoni nabo mukade nakora emyaka mingi bansima bampo basaba dikoni hati nora mpendire ndikanoni onkambiye nincheterere ngoma ya sande iwo makanisa go kansa baburiza bahati nibamanya kuzitera niyo timperera kuri ngoma za sande tibakuma kuzitera tiba kukimatwara nk'ikintu kikuru konka nyoni ingera no muziguriya ngomeje kumanyisa ho abantu babintu basoberwa no kusoberwa achidikoni kanona naye kutere ngoma maso sai kutere mirondenga esatu shazinga ina sai 12 aho no busesa sesa hato manyota hati manya tukazitere ngoma uyuzya no kozi utogize ngoma ni ntere ngoma no uyuzya urwamka no bikamura no bye kansa harozo mwazi urwamkaga eziru kubateka teka then umkasheshi ejono are you ready wake up call yes ozisiba shayi ibiri necweka hotel hataho abantu batanga kuzwara bukuba kandi barigari manyi atishaha ina ejone emirisiyo mije ta hati bamanya ngumwatamu engoma tinjine konka njine konka zinanjiri konka inja kubatira so hatobo bakweta kuba mushomesa ati mbo musomesa manya w'amasomero kandi nyija omukasomero kanje kariya akuna marira mp5 ndukuza kuzo mp6 ati konka ati isomero eryo rugabo ritakatungire government kandi ryo ati boba abedini bandeta nko wabo ngombe headmaster waryo tu abana mushomesa ndio wamani manyi ndio wamani ni konka ni church school obwe tukanto behebwa babure umukuru witware akacura abukuru bamatware nambwe nkazana cyenyi mbirizo ko niyo yabirari bampandikire bana yanjye bandondera na identity card obwekeruho Rwanda Burundi na boga zaire nambwe na identity card ya muri nshanze namwenda bakenda kujinyitara umurutaro kutore twakiri njya kugamba umusirikare akasoma Rwanda Burundi na boga zaire ajya togundu umuhekerogo akata kubimanya nkani ya identity card na birenye yekanisa so yamasomero gekanisa yamasomero gekanisa so nchimanyisa ngwe kanisa ya Uganda wekeri ahansi ya Rwanda Burundi na boga zaire takagizire province yeje yitwina bakwa ID tubamba ID njor headmaster tinijande headmaster tinas ushobora kuzire nkito obo kandi tinagure ngito tinagura akahare ka bero manyano kuba utayitegereza umuntu mu wostami ndumuna ka bero ako mazima niyo pare yabirero bero ubwo muzabireza uro nkito kera chikachi obukito bwabo bwa half boot otyo kasto yumsomesa na yamato obusate bakani bakweta yamato bwa white wabuza nkaba kuri bwa white so mushomesa akaine kujwana isati ya white empare ya bell nenkito za half boot of course wabe naye basi
nyombe nkani nsanko kwejaka jaka kwekunda kandi ndi muto abana bundi kusomesa ndabanje no kireba aba babishira bebirivu nambwe nikasomesa wona na mukuru wanje bakaba jya mwene katurebo kwara kandi kare bakaba takuma no kutera katuro kwara muteri kungani kutera kandi abana mukambate ni kutera mwene hato mwana wawe amuhereza ishomero mushomesa yamutera inkanyi yo wabiro batera hati inkanyi akonkaro entera nambwina tabana banjana basomesa ningira nti entera nindimanya timpenda kwate kiboko wakwata hoka kiboko konka jeza hwa otaka sobya ngwajiroti no manyangu bashime kutera havunhu kana kiboko starengire ibiri bubiri wanashubira umwana no wamutera bubiri ka mutera kiboko nkamukaga ebya mukaga konkitwe itwe bakaba kutereza bakwenda nabo kuba ninzuka tata kasuma hwaho bakuru banje nka nisomara utibati tukiriyaho mukasomero keitu yaragira ngo babateri kuba yanje umusomesa kuyabatire yaja nguti yabatera yaje kwata sho umuziri ayishomera yabatera akaba hankezimba bukayatiyemo yabatera bicho bakaba bakozere cyo kubara kuterwa mukakwisha kuterwa ishomero abantu bakare ninjaba ubatingwa yentekateka ya buri cyona cyona bakaba cyufaringa ishomero ero muzira kakwesiza ugenda bakomere ndana yawe ugenda cyo cyubodi yaho pimi ureba shona leta muryango umanyo tubwakura somwenu bakohereza ka head teacher hata banyohereza ka head teacher ubwa head maso ukora ku marubiro asomesa ato ubushi tuturiyo muri nshanzu na musanzu sanzu na mukaga sanzu na musanzu tinsomesa nyikiriza tuhendereraho tindu kwenda kongera hebindi ebigambo byebyo yabiru birungi munonga na no kwendera twatakwenda gutendera twaba turiyo mwanya ogoro kwetwa Kaikolongo omura Katovu Malongo omu district ya Lwengo kandi omukaye Reverend Canon ayino mukazi kandi bombiro baba rumumuka batwakira ebintu byaba birungi